Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Zdrava hrana. Danas ćemo govoriti malo o mrkvi. Mrkva je bogata vitaminima A, C, K i B8, kao i folatom, kalijumom, željezom, bakrom i manganom. Mrkva također sadrži beta-karoten i vlakna. Beta-karoten je poželjan u prehrani oboljelih od raka, naročito pluća, želuca, jednjaka, tankog crijeva, grlića maternice i same maternice, jer ga oni prema istraživanjima imaju za 1/3 manje od normalne razine. Adekvatna dnevna doza beta-karotena kod pušača značajno smanjuje izglede za dobivanje raka pluća. Dokazano je da povrće tamno narančaste boje, posebice mrkva, najučinkovitije štiti kardiovaskularno zdravlje. Zbog obilja vlakana i pektina smanjuje povišeni kolesterol te podiže razinu dobrog HDL kolesterola. Nijedna biljka bolje od mrkve ne zaustavlja proljev i povraćanje kod dojenčadi, a uspješno tjera i dječje gliste. Zbog vrijednih sastojaka preporučuje se kod slabosti organizma, slabokrvnosti i bolesti uzrokovanih pomanjkavanjem vitamina kao što su skorbut i rahitis. Sok od mrkve odličan je za pospješivanje mokrenja, a u kombinaciji s medom preporučljiv je za bolesti grla i jačanje imuniteta. U vanjskoj primjeni mrkva zacjeljuje i ublažava čireve, opekotine, ekceme, rane i zagnojenja. Redovito konzumiranje mrkve smanjuje rizik od moždanog udara za 40%, štiti vid, potiče probavu i rad jetre, štiti od nekoliko vrsta raka, čuva zdravlje srca i krvnih žila, jača imunitet, pomaže kod proljeva, poboljšava izgled kože, čisti organizam. Svježa mrkva se može naći tokom cijele godine, nije skupa, a možete ju jesti cijelu, naribanu ili kuhanu. Stoga, što čekate?